Let us pray. Heavenly Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, even today, Lord, we continue to seek your face. We have no other hope but you, O God. We have no other trust, no one that we can trust in but you. Even at this time, Lord Almighty, we bring the whole world before you as we continue to struggle and fight against the scourge of coronavirus. We open our hearts, we open our minds, we open our hands towards you, Lord God Almighty, continuing to seek intervention that comes from you. We pray, Lord, that you may send your word and heal us from our disease. Send your word and move away this disease from amidst us. We pray, Almighty God, for those who are working in the front line, that they may continue to be protected, they may continue to be covered by the blood of Jesus Christ, that they may continue to be in good health. We pray especially for those from amongst them that are currently hospitalized to recover very quickly. We pray for all people that are infected. We proclaim healing through the stripes of Jesus Christ, and in the name of Jesus Christ, we command the sickness of coronavirus to depart from the people of God and not to take away their lives, unless it is God that has agreed that they may go. We pray, Almighty God, that you may continue to heal those who are sick, especially those who are under ICU. We pray for a recovery. We pray for a recuperation of all their body parts. Whatever that the virus has destroyed, we pray, Lord, that you may renew and you may refresh. We continue to place before you those families that have lost their loved ones, that, Lord, you may comfort them, that, Lord, you may supply all their needs according to your riches and glory, and that, Lord, you may be with them through all that they struggle. Let them realize and know that your love for us has never stopped. Your love for us is always as great as before. So let us, Lord, put up all our armor of faith and fight against this scourge, knowing that, Lord, through Jesus Christ we shall have victory. So we command and we declare that coronavirus is defeated and under our feet through Jesus Christ our Lord. Continue, Lord, to watch over us. Continue, Lord, to keep us under your wings. And continue, Father God, to cover us by the blood of the Lord, of our Lord and Savior Jesus Christ. We pray through Jesus our Lord, now and forever. Amen. Siyabusela abathandekayo egabeni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Inkonzo yethu bebathandekayo ichapha khona eCathedral yase All Saints eMbabane evela seSwatini. Siyabonga kuye umfundisi wethu lomkhulu Dean losinikele ithuba ukuthi sihlanganyele ndzawonye sitewunilethela nenamponzo sikhonde sikanikanye bazalwane ngoba siyathi umcoka bekukhonda akungenzaba ukuthi sisemakhaya noma sikuphi, kodwa umcoka lokuthi kufuna sihlale ndzawonye simkhonda uNkulunkulu ngetikhathi imtongo. Imithetho yahulumende ke siyathi siseyikhishiwe lensite mhlawumbe kule maviki lamabili lawa lasibukile sibukene nawo ase-ime ukuhlangana asekume kuhlangana ngabantu, kodwa bekuhlangana kwekuhlangana ngabantu akusho ukuthi kuma kutawumisa ukhonda uNkulunkulu sitawusebenzisa tonke indlela letikhona letsemthethweni kokuthi simkhonde simdumise uNkulunkulu. Namhlanje bazalwane lisonto lekuqala emva kwe-Epiphany noma emva kokubonakaliswa kwenkosi yethu Jesu Kristu, kuphindze futhi kube lisonto lalapho simemetela khona noma sikhumbula khona ukubhajatiswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Tifundo tethu encwadzini yetifundvo itholakala ekhasini le-17 bese encwadzini yetinkonzo itholakala ekhasini le-247. Siyabonga uNkulunkulu losinikele ithuba. Inkonzo yethu ke bazalwane ngisitawuyenda namuhla inkonzo yesidlo etholakala ekhasini le-104 page 104.
and 4. Sesiyaqala. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Thumisani inkosi, ithumiseni netincelo tenkosi. Akabonge uNkulunkulu yise nenkotsana namalo ingcwele, alibonge ligama lakhe nyalona nini. Sisho ingoma yokuthumisa. Akathunyiswe uNkulunkulu losezulwini, kube nekuthula nokuthanda kubantu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakwabata, siyakuthumisa, sikhuleka kuwe. Siyakuthumisa, siyakubonga ngethumo lakho olukhulu. Nkulunkulu somandla nababe, Nkosi inkotsana lentilwe yodwa, Jesu Kristu, Nkosi uNkulunkulu, Mwana Nkulunkulu, nkotsana yeyise, lesusato notemhlaba sihawukele. Wena losusato notemhlaba sihawukele. Wena losusato notemhlaba yemukela ukuthandaza kwethu. Wena lokhethe ngesenene saNkulunkulu yise sihawukele. Ngoba nguwe wedwa longcwele, nguwe wedwa inkosi, nguwe wedwa Kristu, kanye namalo ngcwele losethu kwabo konke emkhosini kaNkulunkulu yise. Amen. Sesimthumisile uNkulunkulu asisonzete ngemthandazo. Asithandaze. Nkulunkulu somandla, titityo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe, kodwa lutho lufihlelwe wena. Geza icala ngezinhliziyo tethu, nephefumula kude umoya wakho ongcwele. Ukuze sithandzela ngokuphelele, silithumise ngokufanele igama lakho elingcwele, ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele. Kristu sihawukele, Kristu sihawukele. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele. Jesu ke wakhuluma wathi, boyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho. Lola ke umyalo wokuqala nalomkhulu. Newesibili ufanana nawo. Uthi ke wona othanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Kule miyalo emibili bambelele yonke imithetho nebaprofeti. Jesu ke wathi wotani kimi nina nonke lenikhathele nalethindwa imithwalo tawuliphumula. Ngoba sono umuntu siyamkhathatha empilweni yakhe. Kodwa nakasivuma uNkulunkulu wethembisile ukuthi utawusithethelele asisuse kithi isono sethu sehlukane nathi njengoba imalanga ehlukane nemshonalanga. Sethemba ke bathandzekayo ingadi yaJesu Kristu yachitheka eCalvary. Asivume intono tethu sithimisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu, siphile ngemthando nangekuthula nabo bonke abantu. Asithandaze. Nkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangakwendi bekufanele sikwende. Ngenxa yenkotsana yakho Kristu Nkosi yethu, sithethelele konke lesekwenzile, sele sikhona nekhamba lokusha kude igama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela konke labaphendukanga ngeqiniso, akasihawukele, asithethelele intono tethu, asikhulule kudo, asimise asiqinise kumele konke, asigcine nasekuphileni lomnini nanini, ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sisho umthandazo wethu wanamuhla. Sithandaze kanye kanye. Mdali Nkulunkulu, ngokodo yemphefumulo yethu, livi lakho lithuma etwemandi, likhulule likusasa lokwendile. Khuluma livi lakho lelinqumako, kude kuthi sibe yingxenye yeMbhabhatiso waJesu Kristu, sinathe enzebeni yakhe, siphinde sikhonde umhlaba egameni lakhe, lophila abusa nawe namlo ngcwele, uNkulunkulu munye phakathi naphakathi. Amen. Sidawulele abathandekayo ifundo tethu tanamuhla, sithola isifundo sekuqala lesiphuma eTestamentini lelidzana. Siyanibingelela bazalwane ekuseni egameni likaJesu. Amen. Isifundo sekuqala sibhaliwe eTestamenteni lelidzala. Encwadzini yaGenesis sesihloko sekuqala sifundza kusukela evesini lekuqala.
Ekuqaleni uNkulunkulu wadala lezulu nemhlaba. Umhlaba wawulihlane elingenalutho. Bomnyama babumbonyele. Emanti nekujula kwawo. Moya waNkulunkulu abehla enyuka ahamba etikwemandi. uNkulunkulu wathi akube khona kukhanya. Kwaba khona kukhanya. uNkulunkulu wabona ukuthi kukhanya kuhle. uNkulunkulu wehlukanisa kukhanya nebumnyama. uNkulunkulu wakwetha kukhanya wathi yimini. Bomnyama wabetha wathi busuku. Kwahlwa, kwasa, kwaba lilanga lekucala. Livi leNkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu abathandekayo izifundo tethu lesifundo sekucala lesitawulandzela lenyalo lihubo lelibekiwe lanamuhla sitawuholwa nguyeketini wethu sitawusho wethine emavesi lalandzelako elihubo lanamuhla. Lihubo lalomhla lihubo lamashumi ekhasini 640. Lihubo 29. Dumisani simakatse ninetingelo stelizulu. Simakatse mnikeni bukhosi nemandla. Ligama lasimakatse linikeni bukhosi lobulifanele. Khontani simakatse ngetembatfo tebungcwele. Liphimbo lasimakatse lisetikwemandi. Nkulunkulu welithumo uyathuma. Simakatse usetikwemandi lamanyenti. Liphimbo lasimakatse linemandla. Liphimbo lasimakatse linebukhosi. Liphimbo lasimakatse lifohlota tihlahla temsedari. Simakatse ufohlota imsedari yaseLebanon. Wenda lemisedari yaseLebanoni chakadvule njengelikhonyane. Ente iLebanoni neSiriyoni chakadvule njengekhabi lencane yesigaba. Liphimbo lasimakatse lipaneka emalangabi emlilo. Liphimbo lasimakatse linyakatisa lihlane. Simakatse uyathuthumelisa lihlane laseKhadeshi. Liphimbo lasimakatse lidalisa tinyamatane liphundle emahlatsi asale akhanya. Nelithempeli lonke lidumisa ngokumemeta ngavilinye lithi ludumo. Simakatse usesihlalweni sebukhosi ubusaza mcolo. Simakatse usesihlalweni sebukhosi kude kube phakatse naphakatse. Simakatse bantu bakhe uyakubanika emandla. Simakatse bantu bakhe uyakubabusisa nokuthula. Akuthunyiswe yise nendvodzana namoya longcwele. Njengoba benjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyaba njalo kude kube nini nanini. Amen. Siyabonga bazalwane lihubo sesilitholile sitawuqhubeka ngakho izifundo tethu sithole isifundo sethu sesibili lesiphuma eTestamenteni lelisha. Siyanibingelela abathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni lelisha encwadzini yemisebenzi yabapostoli sahluko se-10 sitawuqala kufunza isahlukwaneni sekucala. Kwathi ngesikhathi Apholosi asaseKorinte Pawula wahamba wadzabula esifundzeni lesingenhla nelive waze wefika eEfeso. Wakhanza abafunzi labatsite wababuta wathi nabamukela yini moya loyingcwele ngesikhathi nikhona. Baphendula bathi asizange sesive ngisho nekuva ukuthi kukhona moya longcwele. Pawula wababuta wathi kepha nakubhatshatiswa ngamuphi uMbhabhatiso. Bamphendula bathi ngeMbhabhatiso waJohane. Pawula wathi phela Johane abebhabhatisa abantu labebaphendvuka abatshela ukuthi abakholwe ngulo labetawufika emva kwakhe lo nguJesu. Bathi kube bakuve lokho base bayabhatshatiswa egameni lenkosi Jesu. Kwathi Pawula asabeka tandla etikwabo behlelwa ngumoya longcwele bakhuluma ngetilimi letehlukene baprofeta. Babe ngemadvodza labengacishe abe 12
sebabonke livi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Siyabonga bazalwane sifundo lesiphuma eTestamentini elisha sitawusukuma kenyalo sithe uhlabela ingoma yelishumi lesekhasini 350 sitawuyisho bazalwane ingoma yelishumi lesekhasini 350 ingoma yokuthumisa inkhatimulo yaJesu. Kanye ke bazalwane sitawuthi Kristu Jesu abe nesimo saNkulunkulu kepha akathange asho ukuthi kuyinto kodwa ukunanana uNkulunkulu. Kepha watidzela wathatha simo senceku wadalwa njengomuntu wathi adelwe njengomuntu nesimo watithoba walalela kwathi kwaba ekufeni kwesiphambano. Ngakho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama lelingetulu kumagama onke kude futhi egameni laJesu onke amadolo aguqe alabasezulwini nalabasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Leli lonke livume ukuthi Kristu uyinkosi kube yinkhatimulo kuNkulunkulu uyise. Akuvunyiswe uyise neNdodana noMoya Oyingcwele njengoba njalo ekuqaleni senjalo nanyawo kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Siqhubekele silalele bazalwane livangeli lanamuhla. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani itindzaba letinhle ngekulandzisa kwamakholwa ngcwele. Sahluko sekuqala siyawuqala kufundza esahlukwaneni sesine. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Nangempela kwavela Johane uMbhabhatisi ehlane ashumayela abantu athi phendvukani nibhajatiswe. Nkulunkulu utanitshethelela tonotele. Bonke abantu besifundza saseJudiya nebaseJerusalema babephuma bayolalela Johane. Babethi bangefika ababhabhatise emfuleni iJordane bavume tonotalo. Johane abembatha ingubo leyentiwe ngeboya belikamela atibophe ngelibhande lesikhumba emkhalweni. Abedla tinthethe neluju lwetinyosi tesigaba. Abeshumayela athi kukhona lota emva kwami lonemandla kakhulu kunami. Mina angafanele nekuthi ngiyagobonzela ngithukulule imichilo yeticathulo takhe. Mine benginibhabhatisa ngemanti kepha yena utanibhabhatisa ngamoya longcwele. Lawo malanga Jesu wefika aphuma eNazaretha yaseGalile naye wabhajatiswa nguJohane eJordani. Wathi uyaphuma nje Jesu emantini wabona lizulu livuleka namoya longcwele ehlela etikwakhe anjengelituku. Wevakala livi livela ezulwini lithi wena uyindvodzana yami lengiyitsandzako ngiyathokoza ngawe. Nalike livangeli la Kristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Siyabonga bazalwane sitawuqhubeka ke simemetele ukukholwa kwethu ngaso sivumo sekholo senasiya ekhasini 108 kanye sivumo sekholo senasiya. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyise somandla methi wezulu nemhlaba newakho konke lokubonakalayo nokungabonakali. Siyakholwa kuye inkosi yinye Jesu Kristu indodzana levele yodwa kuNkulunkulu ivele uyise ngwetikhathi zonke. INkulunkulu ivela kuNkulunkulu ikukhanya ivela kukukhanya. INkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo. Yavela ingekhiwanga sifu sayo sinye nesiyise lobenziwa ngayo konke. Ehla eswini nenceku zebantu nangokusindisa yaba inyama amandla walongcwele kuyo intombi Mariya yaba ngumuntu yabethelwa esikhondweni enceku kubusapho nje uPilato yahlupheka yafa yabekwa elilele. Elanga lesithathu yabuye yavuka njengalokhu sembhalweni enyuka yaya esulwini ihlethi besenene seyise yawuphinze ibuyele emthumo itekwehluleka labasekhonana labafile umbuso wayo wawuyongempela
siyakholwa nakumbani ogcwele oyinkosi lophikisako lokumabuyise nendodzana lokungabathunyiswe kanye neyise nendodzana washumayela abaprofeti siyakholwa nakulo bandla linye leligcwele lekhatholika labapostoli sivuma umbhabhatiso munye lokuthethelela tono sibeka kuvuka kwabafile nekuphila kwetikhatsi letitako. Amen. Sitawutuka bazalwane sihlale sitewulandela imshumayelo yethu yanamuhla siphinde futhi sithole na uthandazo obinyiwe kwanamuhla. Siyabavusela abazalwane ekuseni egameni lenkosi yethu Jesu siphinde sinemukele Cathedral sisenkonzweni kanye nani bazalwane nihlede emakhaya nginemfundisi Babe Sigudla nemfundisi Canon Zulu lesisebenza kanye nabo khona la eCathedral. Singena ke namhla singena sebuhlungwini kokuthi nalabo bebakhona ukuthi bakebete bathi kubashanathi nabo basemisiwe nesimo lesikhona evele. Noko namhla bazana siyajabula sivula umnyaka siyathi ke nasivula umnyaka welibandla kuthiwa lisondo leMbhabhatiso ngoba sifunza ngekubhajatiswa kwaJesu sibona Jesu aqala indlela yokusebenza kwakhe. Lokumnanzi ke ukuthi sibuya lapha evekini emcimbini wa Epiphany. Nasikhuluma ke ngaEpiphany sikhuluma ngesondo lekubonakaliswa letinto letimbili ngifuna ukuthi hlanganisa nje ngoba tisivetela sithombe lesihle ukuthi Jesu akabonakaliswanga kumaJuda futhi necala wakhe kusebenza aqali kumaJuda uqala endla kaIsrayeli uphinde ubonakaliswa nakutati tasempumalanga. Lokusho ukuthi ke lokuta kwaJesu utelethine sonke akakadeli nje bakaJuda kuphela kepha utele bonke labatatsi bangeva livi lakhe bese sebayasinza sebaphila naye. Livi ke la uNkulunkulu lingummangaliso ngoba maselifikile kumuntu lenda umehluko lenguthandza konje nakulapha eHubeni la kuthiwa khona livi lasimakathe linemandla livi lasimakathe liyesabeka livi lasimakathe liphakamisa emagagasi elwandle livi lasimakathe liphundla emahlathi. Nalana ke timpilweni tethu kuyafanana nje lena imfanekiselo mihle lebekiwe evini lenkosi kepha kahle kahle kuyasifundisa ukuthi nasekafikile Jesu bese livi seliyaphatha lakithi naseliphethe livi lakithi konke lokhu uNkulunkulu lakakuhlelile sekuyaqala sekuyabuya naloku lakangakuthandi uNkulunkulu sekuyakhwesha ngoba livi lasimakathe lingemandla livi lasimakathe liphundisa ngisho timbabala livi lasimakathe lisusa yonke imfuhlu lekhona. Mhlawumbe kufuna sikuthandazele kakhulu livi lasimakathe litawususana nayinkinga lesibhekene nayo kulesikhathi sanyana. Ngesikhathi ke sikhuluma ngeMbhabhatiso bazalwane sikhuluma ngento lesiyetayele sine bendlule emnyama ngoba abantu emindenini bayendelwa indlela yokuthi babonakale ukuthi bangemalunga alomndeni. Lenguthandza ukuthi ke thina ema-Afrika bantwana siyabayisa emshini siyabayisa sibafunele tinyamatane kuze ukuthi batawukhona kusibatiwe ukuthi balomndeni noma wakadlamini noma kaSigudla noma kaZulu ngisho letibongo lesinathu bazalwane nomhlala enkonzweni. Kunetindlela takhona lebantwana bayakhiwa kuze ukuthi kutobonakala ukuthi bahamba ngalendlela yala ekhaya. Uyaye athi ke longakahambi noma ke losangasahambi kahle kuze kube neligama lekuthiwa awungathi taphephuka. Ngoba kusho ukuthi letinyamatane atizange tingena kahle nalana ekukholweni ke bazalwane kukhona abazalwane lesibhajatiswe nabo kepha lothi uyababuka ungasitaphephuka ngoba indlela ayisabonakali banyathela kahle
kepha ke ngikuthanda ukuthi akufanani naletinyamatane tesintu lo ngeke uphinze ubuyele ubuyisele ngato ngalana kaJesu kuna uNkulunkulu mwalo encwele lothi noma ngabe sekukhona lokungazi ukuthi kufuna kuphithitela akuside akubonise ukuthi le indlela lekumele ukuthi uhambe ngayo uMbhabhatiso ke njalo sengishilo ukuthi usinika siqiniseko sekuthi singemalunga manje nasingakenti ke kanjalo kunelivesi nje lengithandzako lelikhulunywa nguJesu evangelini la John esahlukweni sesithathu evesini lesihlanu kuthiwa lapho kude umuntu uze yakubeka Jesu uthi kude umuntu longaba lunga lemtimba wakhe nangabe lo muntu angakabhajatiswa ngemanti nangamoya ngoba lobulunga bazalwane kumele ukuthi sibethabele lobulunga kumele ukuthi sibe ngibo nange Paula siyathola lana ukuthanza kufika eveni lase Korinte lithi lenkosi wakhanya sekunebantu lesebavele sebayethabela inthando kaNkulunkulu kepha ke kuyethabela kwabo bebangati kahle kusikwendekani uyababuta ke le Efeso ukuthi yebazalwane niyati yini noma ke nabhajatiswa ingamalo encwele bathi asizange sike sive nje ngishona ngayo uthi kanabhajatiswa njani bathi abhajatiswa ngeMbhabhatiso waJohane uthi ke yena lo Johane ke lematiko wamemetela ukuthi yena ubhabhatisa ngemanti kepha kukhona lota emva wakhe lota ubhabhatisa ngemoya nangemlilo moya loyingcwele ngakho bathandekako sithi ke thine lendzaba yeMbhabhatiso indzaba lekhona sonke isikhathi njengalo siyayisisho kubantu ukuthi nangabe uphila kuJesu usinziswa sonke isikhathi awusinziswa nje bese yathula uyasinziswa onke malanga nalana ke eMbhabhatisweni lempilo yeMbhabhatiso iyaphilwa onke malanga nasengasavutheleki nje kuba kuningi lokuthi umuntu akhohle ukuthi naye wabhajatiswa labanye baze baqhamuke sebatawuganga lana sebafuna sipendele tinto athi hayi mina ngabhajatiswa la sontweni kepha uyawuphila inoMbhabhatiso wakho akusevakala nasombuta lo ngawe bathandekako sithi sine njengebantwana baNkulunkulu indzaba yeMbhabhatiso iyasisita thine ngoba iyenda umehluko noma ke iyehlukanisa siphume empilweni lenzala singene empilweni lensha siphume emndenini wekungalalela uNkulunkulu singene emndenini wekulalela uNkulunkulu indzaba ke bathandekako yemanti indzaba lenhle lesuka kusaqala lokutekwa letindzaba delBhayibheli le ekuqaleni noma sekuyophethwa kuze kuphethwe nangemfula wekristali lokushothi emanti uNkulunkulu yinto lakayithandako emanti uNkulunkulu yinto lafisa ukubonakalisa ngayo ukuthi kukhona indlela yokuhlanteka emhlabeni ngakho-ke nasikhuluma ngeMbhabhatiso bazalwane sikhuluma ngekuhlanteka hayi nje ngaphandle kuphela kepha ngekuhlanteka nangekhathi emoyeni kuthatha similo lesisha kuKristu ngoba sonke lesimilo lesinaso similo nje lesibhedzako similo semindeni yethu netinyamatane tethu kepha nasesingene eMbhabhatisweni singena esimeni nasenkonzweni la Kristu aguqula isimilo sethu lesizala asifake sibe sisha uyabhala Paula abhalela libandla laseKorinte encwadzini yakhe yesibili sahluko 5 verse laka 17 lapho athi khona umuntu nakakuKristu usidalwa lesisha uthi kwecala kuyenqa sibuke kuvelele kusha manje ke ngiloko ke bathandekako lengisho ukuthi ngalesonto lekubhajatiswa kwaJesu sine sifisa usibazalwane bathole imvuselelo nangabe umuntu besakhohliwe ukuthi wabhajatiswa akaphinza kubuyele
abuke ukuthi ngesikhathi abhajatiswa wafunga kwathiwani ngoba washo ukuthi utawugwala konke lokuphethelene nempilo lenzala abambe lokuphethelene nempilo lenhle. Siyabonga ke bazalwane ukuthi sisaqala nje umnyaka siuqala ngesikhathi lesihle noma ngesikhathi lesinensayela njalo sengichazile ukuthi nalabo bebakhona ekuqhuta bavele enkonzweni bamisiwe kulamalanga kepha ke bathandzekako Jesu akamiswa. uNkulunkulu ukhona kithi sonke nangesikhathi sonke. Busisekani bazalwane sisaqhubeka nakuleli viki simfuna uNkulunkulu sikhumbule ukuthi livi la uNkulunkulu linemandla. Ngiko nje nakathi lena indvodzana yami lengiyithandzako nalengithokota ngayo nakuwe utawusho njalo naso ibambile lendzaba YeMbhabhatiso wakho wasiyaqala uyayiphila utakukhipha eliningini akuconze and talk about you at wena uyindvodzana yami wena uyindvodzakati yami lengiyithandzako nalengithokota ngayo. Kwangathi ke uNkulunkulu angasibusisa bazalwane sisazindlanga lamavi egameni laNkulunkulu Yise nendvodzana naMoya Oyingcwele. Amen. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu umdali wethu, siyakubonga siyakudumisa ngenxa yelithando nemandla akho langapheli. Siyakubonga ngoba ngeMbhabhatiso nangengali yaKristu usigezile, wasenda ngcwele, wachubeka nekucucutela nekuvuselela ukuthi ngebukhona bakho. Sikhumbule tinsuku tonke ngekubhajatiswa kwethu kuKristu nekuthi siyakhona kucala kabusha kuye lusuku ngelusuku. Nkosi ngemusa wakho. Lalela ukuthandaza kwethu. Siyabonga siyakudumisa ukuthi ngemusa wakho wasiletha eMbhabhatisweni lapho wafika wasinika ubungcwele baJesu wasusa sono ngekungcwela kwethu. Siyabonga ngebantfu labasebenzisile ukuthi kufike livangeli nalabo lobakhulisile basifundzisa enkolweni naseMbhabhatisweni. Siyakubonga ngebuholi nangabothishela bethu benkolo. Nkosi ngemusa wakho. Lalela ukuthandaza kwethu. Sikhulelela bonke lababhajatisiwe ukuthi babambelele etethembisweni tekukholwa lokungiko. Ikakhulu uma singena ehlane lekona nebumnyama ngekhatsi kithi kanye netilingo netiphambuko letingaphandle. Siphe emandla ngomoya wakho longcwele ukuthi kude kuthi kuncoba kwaJesu kube kuncoba kwethu. Nkosi ngemusa wakho. Lalela ukuthandaza kwethu. Sithandazela bonke bantfu kutsi tindzaba letinhle taKristu timenyetelwe kubo bative bonke. Kute wonke umuntu aphendvuke, asindziswe, abhajatiswe. Kute kwenteke lokhu thumela tinceku takho, bafundisi, bavangeli, bashumayeli, bothishela, kutsi balethe bufakazi lobuliciniso ngaKristu nemsebenti wakhe wemusa. Nkosi ngemusa wakho. Lalela ukuthandaza kwethu. Yiba nemusa kulabo labadzingile, labo labasokolako ngenxa yeludlame emakhaya nekubhidlika kwemindeni, nalabo labatilimata ngalabakwentako, tidzakamiswa kanye nebudlelwane lobungalungi. Yelapha, ubuyisele, uvusetele lokungiko kubo Nkosi. Nkosi ngemusa wakho. Lalela ukuthandaza kwethu. Sithandazela labagulako, labakhubatekile, labasetibhedlela, ikakhulu lababhekene nekufa, bakhombise kukhanya kwelivangeli lakho. Usite banakekeli babo, uvete nalokudzingekako kute kube nekwelapheka kwemtimba nemphefumulo. Yiba nalabo labagulako, labalamulako, ikakhulu labo labaphuma nalabasekuguleni ngenxa yeligciwane lecorona. Nkosi ngemusa wakho. Lalela ukuthandaza kwethu.
Babelo sezulwini usikhombise uthando nensinziso yakho ngokubhajatiswa kwendodana yakho. Yemukela imithandazo yethu egameni laJesu Kristu, lophila abusa kanye nawe namoya longcwele, uNkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane, sesendlulile ke into tifundo tethu. Siyethemba bazalwane ngokuthi kukhona nesivili, kukhona nesiphethe, kukhona nesitawuhamba nabo, kukhona nokutawuguquka etibhibeni tethu, ngoba livi laNkulunkulu alihambeli lide, liyafika etibhibeni tethu liguqule lokho lekufanele ukuthi kuguquke. Sesitawucela abazalwane basukume bathandzelayo, siteyomukela kuthula. Umsindisi wethu Kristu Jesu uyinkosi yokuthula, nekwenzisa umbuso wayo nekuthula lokungenamkhawulo. Kuthula kwenkosi akube nani ngetikhatsi tonke. Abanze. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu abathandzelayo, siyaqhubeka nayo inkonzo yethu, sesitawubusisa tipho lesiphiwe nalesilethile. Siyabonga ke ukuthi bazalwane bayaqhubeka ukunikela abathandzelayo, kungenye indlela ukukhombisa ukukhona kuNkulunkulu ngokuthi silethe kuye umsebenzi wakhe utewuqhubeka. Siyacela ukuthi lokho lokukhona ukuthi ifakazelwe siphethe lemnikelo sitawudibamba ngesandla, sitawukhuleka kanye kanye sisekhasini 116. Sitawusho kanye kumthandazo number 48. Sesikhuleka sithi ngebakhongosi ukhulu nemandla nendumiso nenkathalo nenkosi, ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho, konke kuvela kuwe, sinezimpikalo ngekwakho. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke, ngemsa wakho singalesinkwa lesinikela ngaso, sivela emhlabathini sibhekwe entandathe abantu, sitawuka sikwase kuphila kithi. Akabonge uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke, ngemsa wakho singalelwayile sinikela ngalo, isithelo semvini nemisebenzi entandathe abantu itakuba yenzewe yensinziso kithi. Akabonge uNkulunkulu nini nanini. Sitawusebenzisa umthandazo wekuqala wekubonga ekhasini 117. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi, yenyusani tinhlitiyo tenu, siyatenyusela enkosini. Asibonge Nkosi uNkulunkulu wethu, kufanele kulungile ukubonga nokumdumisa. Fanele impela umsebenzi nenjabulo yethu, osibabelo sezulwini, uNkulunkulu somandla nini nanini. Siyakubonga ngetikhatsi tonke nasetindzaweni tonke, ngaye Jesu Kristu indodana yakho leyodwa inkosi yethu. Ngobe ngaye wadala konke ekuqaleni, wasenda ngemfanekiso wakho uqobo, ngaye wasisinzisa egcilini lesono nawunikela kube atalwe njengomuntu, afe esiphambanweni abuye avuke ngenxa yethu. Ngaye wasikhetha sababantu bakho, nawuhlalisa nawe esiphaleni sebukhosi bakho ezulwini. Ngaye wathumela moya wakho longcwele lophikisako. Nyalo siyabonga ngoba ngokuta kwakhe atokuhlala kithi angilivi lo abayinyama, wembula inkathimulo yeludungo lwakho, wasikhipha ebumnyameni, wasingenisa ekhanyeni kwakho lokumangalisayo. Ngakho besesihlangane netingilosi netikhulutato nebandla lakho lonke lasezulwini, sibawaka wena sincoba kukhulu neludungo lwakho, siyakuthumisa nyalo nanini sithi ngcwele 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 Nkosi, Nkulunkulu ngamandla nenkosi,
Lizulu nemhlaba ugcwele udumo lwakho, Hosana weliphezulu. Obusisiwe lotako egameni lenkosi, Hosana weliphezulu. Ibandla likhawuzitha. Sive babe ngayo indodana yakho, Kristu Nkosi yethu. Ngayo yemukela iminikelo yethu yokubonga nokudumisa. Thumela umoya wakho longcwele eti kwethu nasetikwa leti tikho tethu sinkwa neliwayini ukuthi tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi. Ngoba yena ubusuku lanikelwa ngabo basithatha sinkwa wathi asakongile basihlephula wabapha abafundi bakhe wathi thathani lokunidle kungumtimba wami lonikelelwa nine yentando kude ukuthi ningikhumbule. Futhi emva kokudla bayithatha enzeke bathi asakongile wabanika yona wathi nathani nonke ngoba lokhu ingadi yami esivunayo lesishalo iselwa nina nalabanyenti kude kuthethelele tono nalokhu ngetikhathi tonke tekuyinatha kwenu kude ukuthi ningikhumbule. Ngakho-ke sibakata kuncoba kwaKristu kanye sithi ngekufa kwakho wasinqobela kufa nokuvuka kwakho wasibuyisela kuphila Nkosi Jesu wotame iphumo. Baba lomgcwele thina abantu bakho sikhuphela umkhosi ngalezipho takho sibeka into kwakho umhlatshelo lonke lophelele waKristu Nkosi yethu. Sibonga kuvuka bakhe babafile nakwenyukela kwakhe ebukhosini bezulu. Sibele Musa semukele naye noma singafanele ukuthi sithile sihlanganyela umtimba negadi indodana yakho sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi nebethutuka bonke siphe Nkosi ukuthi sithi sisabenzele kuya kwaKristu omsindisi wethu ngeludumo nekunqoba kombuso wakhe sikhule insuku tonke kufanele naye ngoyesu ubathathe ibandla lonke lelisemhlabeni nalisezulwini babesomandla kanye naye nakuye nangaye nemandla amalo engcwele ngetikhathi tonke nyalo nambini. Bathandekayo Nkosini lenze belesivumelwano lesemukelayo ayisiyo inhlanganyelo yengadi yaKristu na nesinkwa lesihlephulako asiyo inhlanganyelo yomtimba waKristu na thina lesibanyelisi ngumtimba munye ngoba sonke sihlanganyela sibasinye. Bana Nkulunkulu lesusatolo temhlaba sihawukele Bana Nkulunkulu lesusatolo temhlaba sihawukele Bana Nkulunkulu lesusatolo temhlaba siphe kuthula. Ukuthi thoba lokukhulu sikulela kanye sithi Nkosi lesihawu asonze ibele lakho sisebenzisa kwethu kepha sethemba sakho lesikhulu asifanele kwethu nekuthanda ukuthula ngaphansi kwetafula lakho kodwa wena Nkosi ngoba kuphawula njalo. Ngakho-ke siphe ngokusebenzayo kube side okufanele ngendodana yakho ethandekayo uJesu Kristu sinathe igadi lakhe kude sihlale kuyena kithi kude kube nina nini. Amen. Nkosi.
uNkulunkulu uyasimemeta abathandekayo ukuthi sibhatshatiswe singene embusweni kaNkulunkulu sigcwaliswe ngamoya oyingcwele. Lababhashatisiwe bayathokota uma bapitwa abapitelwa edzikini lelihle nalengcwele laNkulunkulu. Ngakho-ke sondelana bathandekayo sitombela ukutimba kwenkosi yethu Jesu Kristu wanikela ngenxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona simdlele etinhlitiyweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Amen. Tipo taNkulunkulu endebe bantu baNkulunkulu. Siyabonga bathandekayo sesingena-ke emaphethelo ayo inkonzo yethu siyaqhubeka ekhasini 128. Bongani simakadze ngoba anemusa sihawu sakhe asipheli nanini. Simakadze uNkulunkulu umnikati wamandla onke siyabonga babe ngokuthi wayiletha indodana yakho emhlabeni yathi seyifikile Nkosi yabhatshatiswa kodwa ukuthi sitewomukeleka nanathi emBhabhatisweni ngokuthi sibantwana ba sisike uNkulunkulu wethu ngokuthi sihlale njalo sikukhumbula uMbhabhatiso wethu konke lapho siyakhona sihlale sikhumbula ukuthi thine sesendiwe idala letisha ngawe. Siyabonga baba ngcwele ukuthi ngathi imfihlakalo letingcwele sondlile nemtimba nengadi yendodana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu nangokusigcina-ke nemsa wakho emtimbeni wayo indodana yakho lohlanganya bonke abakholwayo. Side babo besibeketele njengamakholwa aphilako nokudlula nokuthi-ke Nkosi sikhule emthandweni ekulaleleni nasekwenteni inthando yakho naye Jesu Kristu inkosi yethu lokhona abusa kanye nawe namalo engcwele ninguNkulunkulu munye kodwa kube nini nanini. Amen. Sikhuleka kanye sithi Baba mnikati amandla sithinikela kuwe ngaJesu Kristu inkosi yethu ubesizimhlatshelo ophilayo sithumele vele amandla wakho ongcwele sihambe sisebenzele udumo nenkosi lakho. Kuye uNkulunkulu uyeselu wasithanza waselase kubeka ngaluthanza labo kuye uNkulunkulu indvodzana lowasithanza wasikhulula edomeni lethu ngengadi yakhe. Kuye uNkulunkulu moya oyingcwele lothela kabantu uthando lwaNkulunkulu etinhlitiyweni tethu. Kuye uNkulunkulu munye weqiniso akweluthando lonke nenkhathimlo yonke netikhathi tonke naphakathe bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke yatigcina tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simade simthanze uNkulunkulu kanye nendodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namoya oyingcwele asibe kithi njalo. Asithi amen siyakudumisa. Asithi amen siyakudumisa. Asithi amen 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 siyakudumisa.
kakhulu bathandekayo. Sibonga kibo abafundisi bethu labasekele yona le nkonzo naye dzadzewethu lekungena asithebulile sisayithebula le nkonzo. Sibonge nakini bathandekayo ukubukela kwenu le nkonzo kwendana nathi sikhuthale kubatini ngokuthi sinasidena leti nkonzo kukhona abazalwane labafike bahlale phasi batibukele bakheke enkosini bathokote bahlele emakhaya kodwa baqhubeke baphephe kunalolu bhubhane lukhona lwelangaphandle. Siqhubekeni bazalwane kuthandaza ngoba ngemandla emthandazo nelivi laNkulunkulu lokutawuguqula lesimo langaphandle kusende ngokuthi sikwazi ukunqoba lokhu lesibhekene nalo. Siyathi-ke uhulumende usicelile ukuthi asesihlale emakhaya kwesikhashana leli sivikile leli litabo tinkonzo sitawube side ekhathi esontweni kodwa tinkonzo titawufika bazalwane siyethembisa ngato tonke indlela letijwayelekile labo labakhona kuma-WhatsApp batawutithola nalento letirekhodiwe leti-audio nalabo futhi labakhona kufinyelela ku-YouTube batawutithola letirekhodiwe letimavidiyo letishumayelo yethu nemithandazo sitawuqhubeka nakho sitithumele bathandekayo sentele kokuthi bazalwane bangalambi emoyeni kodwa baqhubeke bakhule emoyeni ngoba nyalo sikhathi bazalwane kufanele sigcine kakhulu enkosini silwe kakhulu ngemandla nesitha lesingisathane lesiphume ngemandla. Siyambonga ke uNkulunkulu losigcinile. Siyacela bazalwane ukuthi nanathi sitigcine simvumele uNkulunkulu awenze umsebenzi wakhe wokusivikela nokusigcina nawokuthi simlalele yena sende lokho lokungiko nalokho lufanele lesitshelo ukuthi sikwenze. Mbangele ukuthula manje kuthando niyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen.